Inibingelela kuphi nakuphela kufinye Kolombuso njengamanje babukeli beSelect Africa TV emakhaya. Sawubona sikubukele beSelect Africa TV. Sawubona. Select Africa TV. We we. Our King Nuwas with Select Africa TV and we are subscribed by bafowethu ehlezi usibuka njengoba ngiphathele insizwa nje. Ngiyangithanda kakhulu babukele emakhaya ngiqhubeke njalo ngibuka amavideo ami. Ngibingelele babukeli beSelect Africa TV igama lami ngikwazi kwakhe nguThobisane ngwakamthembele njabuli ihora bafowethu ke ngilana namhlanje kaMashu ngivakashela insizwa nje ngithe azike siphume sigcwala iganga ngase ngiyafika la insizweni bafowethu ngiyacabanga ukuthi le insizwa niyazi kakhulu insizwa edume umhlaba wonke insizwa yenza izinto zenzeke insizwa eyenza izinto zenzeke kakhulu kumaskandi namhlanje ke ngithe ake ngivakashele bafowethu ngezimo ezikhona bafowethu niyazi ukuthi sisizwe samaskandi isizwe sisonke nje sikamaskandi sehlelwe yife lemnyama asisho ukuthi limnyama kanjani sezingathi mhlawumbe umchunu udlulele cha insizwe isathe kuba seyinkingene ezincane esithi ake sixoxe nalensizwe enginayo ke namhlanje ngithe ake ngivakashele bhuti wami ngiyaphila bhuti ake sibonge nje ukusivakashela mfowethu namhlanje sifikile la kuhamba kahle bhuti hayi kuhamba kahle ngezwe kuwe mfowethu ngikhona mfowethu bathi insizwa uGezani bhuti wami namhlanje siphambi kwababukeli la iSelect Africa TV ithi ayifike kuwena bhuti wami sesimene sibi sisizwe samaskandi hey esibi kakhulu kodwa ke mhlambe akufani kumina sibi kakhulu njengomuntu obesondelene nawo kakhulu le ndoda kodwa ke siyazi ukuthi wonke umhlaba noma phela engedlulile emhlabeni kodwa nje ukuphatheka kabi ukuthi singaboni ukuthi isiphi isizathu esenza ukuthi ebesendlini eminyama ilokho kakhulu kusiphatha kabi. Gezani mfowethu siyabona kwenzeka isimo nisuka kude nomchunu andiyenzeka lento phambi kwakho. Abantu abaningi badideka ukuthi umchunu kwenzeka kanjani abelapha and la eSouth Africa sinokuthi sinelungelo lokuthi sikhulume into emasingayifuni but namhlanje umchunu bamvalele. Kwenzeka kanjani? Engakusho nje kunzima esikhathi njengamanje ukuthi singakhuluma konke esikufisayo kuseyinhlizweni zethu ngoba kusengasuka khona lokho futhi kuthathwe kubekwe njengoba engakadluli wonke amacala abhekene nawo kodwa ke ngokwabaza umthetho bathi angiwazi ke lamagama kodwa bathi kuhlangene no violence phakathi ukuthi kushuthi uyena wayiqhumezela abantu ukuthi beluthi izitolo kwenzeke nje lokho kwenzakalayo ngokwabo basho kanjalo ngokulalela kwami ade sisenkantolo umshushisi ilokho akusho ukuthi abantu benza lokho abakwenza ngenxa ukuthi baqhumezela uyena njoba wayethi ayikhali kushuthi wayesho ukuthi abantu abatapa izitolo benze konke lokho okwenzeka okuwukuthi akukho lapha umfo kaMchunu alikhipha khona igama athi abantu abatapa izitolo futhi nje ngokukhuluma kwami nje kwaseceleni akukho la khona akukho nami ethi Gezani ngifuna abantu betapa izitolo noma ngifisa abantu betapa izitolo akukho konke ayekwenza akukho ku illegal sesakhuluma wayekwenza ngoba elwela umzulu wakubo wayilwela nje umzulu wakubo. Gezani siyabona mfowethu niyahamba niya eDurban Central lapha yana isimo esaba khona sasinjani mfowethu sebembamba umchunu ngoba ngicabanga ukuthi lapha wayeya umchunu njengokuthi babemdinga wazisa but emase sibona eseboshwe fakoza Nkosi kubi ngathi isigebengu esikhulu kwabanjani mfowethu iyona into yesiphula umoya kakhulu ke leyo okunye futhi okwangiphula umoya ngokwethu kwakuwukuthi sifisa ukuthi noma kuthiwa ke bamsola kulokho bamsola khona kodwa egcinele la eThekwini kwasiphula umoya kakhulu ukubona sebemdlulisela siyeGoli okuwukuthi naye into bengitshela wona leceleni ukuthi hey angithandi ukuye eGoli ngoba icommunication ya nabantu baseGoli angeke izifane eziyene ekhuluma isiZulu ngeke ngize ngubalula okunye ukuthi kuphi kodwa ikhona okwagcina kwasiphatha ngoba okwenzeka eDurban Central kusasivele sikwazi ukuthi njoba vele sebemchargeile bazombopha vele sasi ready for that okwasiphula umoya kakhulu ukuthi bese bemthatha bebeyana eGoli ilokho kwasiphula umoya kakhulu because mangingaba nje honest sasingathembi lutho besingathembi lutho asithembi lutho namanje futhi asithembi lutho. Ngiyanibona bafowethu niyaya enkantolo ngolwesithathu loludlule
niyafika lapha isimo samchunu besinjani and emase benqaba ukumnikeza ibhayili bathi yini isizathu Nakho-ke lokho kufike kwasithwesa umzima kakhulu ukuthi efike engayitholi ibhayili ngoba ngoyesifo sethu bekuthi mhlampe uzokhona ukuthi ayithole bese ephuma bese beqhubeka noba bamthatshela khona mhlampe eqhubeke elandela icala. Kodwa-ke isimo sakhe uyabukeka njengomuntu osukumazi mangabe uklozi kuyena ukuthi akayena. Kodwa-ke usikhombisile ukuthi uyiqhawe ngesikhathi sephuma wakhombisa ukuphila, wakhombisa ukwamukela, wakhombisa ukuthi nakulesima sona akayisoli ukuthi bengikwenzelani konke lokho ngoba hayi ukuthi mhlambe bechitha isizungu bekwenza ngoba kusuka enhlizweni yakhe lelo mzuba kubo njengoba sengishilo. Wasikhombisa wasinika nathi futhi umfutho ukuthi asiqhubeke sibe behind yena. Ukuphamisa nje kwakhe isandla kwaba inkulumo lokho kuthina egcwele kwaba inkulumo egcwele. njengomuntu osondele kakhulu kumaskandi njengomuntu osondele kakhulu kubaculi njengomuntu umchunu engicabanga ukuthi ubaphakamise kakhulu abaculi bathini mfowethu ngoba kuyenzeka ukuthola ukuthi umuntu uyayifihle ekuthenini abonakala ukuthi akakhulumi esizweni but kube khona into ayayikhulumayo ngale ngemuva ezwena usondele kubaculi bathini ngokuboshwa kamchunu. Yabona nje mfowethu akekho umuntu engamphathile kabi indaba yokuthi umchunu usendlini eminyama. Kuphela ke ngoba singabantu asifani. Abafowethu abaningi bayisaba ukuyiveza ngoba lapha emhlabeni lesikhathi samanje sasithi i-freedom of speech sinikiwe. Kodwa kuyacaca ukuthi hayi asinikiwe. Umuntu uma kwakhuluma noma wabhala ku social network yakho into uyibona isifike kubantu sekufika sizosolwa ngalokho kubhalile. Sibonile kwenzeka ojubjub bebhala bekhala nabanye abafowethu babhalile bezwakalisa ulaka labo ngendlela isimo esisona lapha eMzansi. Nabafowethu uma sihlangana nabo bayakhuluma besho ukuthi hey kubhlungu kwenzakalayo ngoba lo muntu lo bekhuluma into esizwayo into enesense. Kodwa ke manje bayisaba nabo ukuthi bephumele ngaphandle besho. Kodwa ke ngicabanga ukuthi ukumbona kwabo ungizwe elapha khona kuvela nezithombe kubanikile lelo lukuluku ngoba ngibonile abafowethu sebeqala bebhala noma ngeke ngibabale ngamagama ngibabonile beqala sebebhala nabo bekhuluma beveza nabo ukuthi baphatheke kanjani lesimo. So nje engingakusho ukuthi bonke abantu baphathe kabi into eyenzekalayo. Njengomuntu osondelene noNgizwe emndenini abantu bakhona basondelene nawe ngicabanga ukuthi amakhosikazi akhe nisondelene kakhulu usufana nomfowabo kaNgizwe sinjani isimo ekhaya. Okubhlungu kakhulu lokhu nje ngizokusho ngoba akuyona into efihliwe ngoba naye umfo kaMchunu uwayiveza ivideo umuntu umbukeli mezokhumbula kahle ukwayikhipha ivideo ebikuthi kuke kwaba nesigameko la khona ingane yakhe ike yambandakanyeka ekuhlukumezekeni ngokocansi kusho ukuthi ukudlengula kahle kahle okubhlungu kakhulu. Ngomhla ka-28 uye enkantolo umfo kaMchunu uyovela okwesibili kanti nengane ileli langa iyovela ngale nkantolo. Okuwukuthi nomama oyizalayo engeke ngize ngimbalule phakathi kwabo ubefisa na ukuba ingcenye yokuthi ezoseka ubaba. Kodwa manje akusenzeki ngoba kufanele eyoseka ingane ngapha empangeni. Kwenzeka lokho empangeni nobaba uzobe ngapha naye futhi ebhekene nesimo. So kunzima kakhulu nje kakhulu. Futhi siyazi ukuthi mina njengomuntu ebesondelene kakhulu umchunu isikhathi esiningi umuntu ebeyibambela yena izinto ngesandla sakhe. So njengoba bengasekho evaleleke ngaliya noma sihlanganisa izinto sekusesihlanganisa thina njengabafowabo ngokuthi siyazi ukuthi la makunje besihambe kanje la makunje besihambe kanje. Ngiyayizwa mfowethu uyayibeka yacaca. Ngolwesithathu mfowethu zibheke egoli insizwa zonke ziyasukuma zonke. Uyabona mhlambe umchunu nibuya naye mhlambe kukhona abathi khona hayi cha siyamdedela la ke ehambe ekhaya bemnikeza ibhayili. Ngokwesifiso sami ngisho kanjalo mfowethu ukuthi ngiyafisa ukuthi kube kanjalo. Nangokulalela abantu mabomthetho ngoba nathi siyahamba nabantu bazomthetho ngokukhuluma kwabo basitshela kanjalo ukuthi hayi kulolu lesithathu kungenzeka sibuye naye.
so nami nginalelo themba angiwazi ke mina umthetho angifundelanga ngiwazi nje lo general kodwa abantu abawufundele abazi okukhulu kunami basitshela kanjalo ukuthi hayi ngolesithathu kungenzeka sibuye naye kodwa futhi kukhona lokho ukuthi kungenzeka futhi singabuyi naye basitshelile lo kodwa nje inhliziyo zethu zihleli lapho ukuthi kufanele sifise ukuthi sibuye naye ilokho esikujahile kuphela. Sizwe samabhenqa sizwe samaskandi bafowethu benginogezani la insizwa sithi ake sizobonisana njengoba insizwa ihlezi ihamba nayo umchunu ihleze niyibona insizwa esondele kakhulu kumaskandi ugezani niyamazi bafowethu sondele kubaculi Ngizwe Mchunu insizwa ephethe isizwe samaskandi insizwa namhlanje engaphakathi esikhala kakhulu ke sisizwe samaskandi bafowethu engicabanga ukuthi wonke umuntu uzophuma amseke ngolwesithathu zibheke khona egoli siyangicela bafowethu noma nikuphi naphi line khona bafowethu asibeke umkhuleko endodeni bafowethu ukuthi iphume bhuti wami sisibonge isikhathi sakho siyabuza ubhlungu mfowethu and siyezwa nomoya wakho phansi kakhulu mfowethu siyacela mfowethu ukuthi sibonge ukuthi uzivumelile ukuthi usinikeze ithuba ukuthi sikhulume nawe sibonge futhi mfowethu isikhathi sakho. Ngicela nje ukubonga bafowethu bengeke ngize kubandlulule nikwenzile enguvezile akukho futhi okufihliyo ngali ngoba akukho ebesikwenza sinomchunu sikwenza ngoba sithi siyashushumbisa bese ngiphinde ngiyacela ukuthi onamandla anganikela ngicabanga ukuthi sobe sibuyela khona eRandburg isambe soseka ichunu engakudlulisa futhi ukuthi la ekhona ngaphakathi uright emoyeni futhi usaqinile usawumqemane futhi usalimela igama lakhe. Gezani ngithi kubuyela emuva kancane mfowethu usesiyivala nje uma uthi asinikele sithole ukuthi iaccount yakhe ubaba Mchunu isevaliwe mhlambe ungathi sithi fahla ngoba abantu bazoqhubeka bethi banikela uthola ukuthi izinto ayisenzeke ngendlela singathini lapho bhuti. Ya iaccount ivaliwe bengeyakhe ungizwe iaccount ivaliwe noma singazi ukuthi ukuvala kwayo ivalwe abomthetho noma ivalwe yibhangi ngoba libona kungena imali elulwa abantu belula isandla kodwa ke osafisa ukuthi aphose sivaneni engangithinta enambeni yami ethi 074 0600 862 engakwazi ukuthi engixhume lapha bese ngimnika iaccount eprivate ngoba sibona ukuthi masiyidalula lapha agcina kubalula ukuthi abantu ngoba sazi ukuthi ubani asazi noma umthetho noma abasebhangi asazi. Select Africa TV bafowethu benginogezani insizwa bafowethu niyayazi kakhulu siyabonga nje ukuthola ithuba sikhona la kaMashu sithe asifike einsizweni khona la ziningi ke insizwa mfethu bese ngikhulume nazo ziyayikhalela ukuthi no azithanda umchunu abe lapha let's hope bafowethu sibambe nje ukuthi uzophuma ubaba Mchunu ngolwesithathu insizwa zibuya na ayipheleleke insizwe egoli sibuye nayo Mchunu mfethu ngoba sithi ayikhale nje asidingi ukuthi silokhu silana i-dictionary sisho lelo gama liqonda ukuthini namanje ngisathi ayikhale izula stolikwa ayikhale bafowethu siyakhona uthi Select Africa TV and we are subscribe bafowethu uhlezi usibuka njengoba ngiphathele insizwa nje ngiyangithanda kakhulu babukele emakhaya ngiqhubeke njalo nje ngokubuka ama-video ami.